Bongambra bratila kui alimbe okongonga so ki warlambe getila lo bayo ezingba bayanga minita ko so puso ni mesuna terti limotala tikunga na tiba akota sango tetila kusanga tikorde tena zunga monata sauni iotanso e ki soriata sangona la molangoni okona oko ikizianga takuta sango tetila kusoti fanala so benigya so batdeneti seni wanga Pierre Somse timbi biri na kubutilo ti kwa amina gene so aikene ya ti bombi so gana yeriti sanduku ngzati dunia so aike Banque Mondiale ndati tamla ti kusala so aike ti agala fapikoti tamla ti kwa so ala sara ni mbrumbu na mbege ti kodro ti berberati ndati pialo seni plus ndani kizde gena tene ala mbeti benigya na pikoti timingo tereso ibet mi azermi ndati so aitati ti Banque Mondiale aga ci bembendo anduti kwati seni so tambula gina kodoti na nganguso wala muna yi na mosoroso ala muna kodoti na tisangondo siga chikodo ala gwena bebe ti so akmerindo so ti aloni ya sala kwada je senya sa kwa na ti district balo kona uku ala sorbe verati tiba tongana nye tambula ka projet seni akmingi titene kai na kwacha mama na molenge na mungo tunga senge na mama sengo na mama su adu abati mume na molenge na molenge sunguti aruna parati sina ngoku inati financement seliso meningo bo akeda soit il a tenu financement basé sur la performance soit tenu akemu a éliminer na prime na zoti kwati senya wanganga gi na pekoti sur la sala kwa nzoni si aba pekoti kwati la anzernazo et azana c'est ambeli akudeti tena wunda na azuti kodro bibetia na duti kwatia wanganga et na gira ndutia amarati kudeti on sola si azu akemu et sola il a prime na azuti kwati seni mbeli ile ti kwani aussi ake tiso projet na doit moulegi na hôpital okokotene le sala économie le zicompte tene le wara beni mosoroso a petit moi lungangu territoire beni paya si na hôpital ni a bindo qui appelle le petit gina luti ngizaso le bataso le mbati tene le ngwana duzu geletu la luti ivoro azuti Banque Mondiale tene ala ngba ti tene a mule ngangu na legeti projet sini beni projet sini aga encore tanso ngobo ti kwani kwe ti financement basé sur la performance kwe a bagiki a tambula bibri na cha hôpital ni kwe mais matériel qui tenait ambenia moment de la décision qui tenait kwati projet ni atambula a winzi zoni ambai so petit tenait il va na ti kwaso na ti projet so si signa meni pour so dans deux ça il tenait financement basé sur la performance c'est le gouvernement petit moni faso to na pour so ti kwatiro na legeti seni ili sango ti coordonate songa benegbe sabat teneti sango na kodro ti Afrika wanga nguru bia so ki Maxime Balalu atiminga tere biri na kubuti kwatilo lo solo ke kota so ki bana nduti bumbi ti minuska na kodro ti Afrika ya pa kara Valentine Rugwabiza pika mapatara ti benegbe na geneti lo ti migila nduteneti akbali so wala kusala susi ya ki tamla na ngweso ndani ki zlige na tene la mambigeti kiringo teneti benegbe la kongonda ti mingo tereso. Et puis kapata timunga dokwati yake tivuga ngo sangu na ngoiso lani na nseso on iba a itati so turgo pali ti 3h na ala ti UPC lani asumbiti na jamena titene ani yete ani kai pira ani zangu mina sese ake so si asala zoni mingi na ngoiso misama tena so aturgo pali so bani ka sigi ala ititena zangu minite ti ala upono mingi si aitati muska gati banga itati kwati ati vuango sango titele sana si imungangu ti wa itati tene ala zango mbeso ngati fana mna ti Afrika ngangu kwa so biati kwa dolo sara ti za sisira kila kwa dolo ti biani ngana bagi pika patara na girati kwa so siazo timi asana na kikita kwa dolo ti itokwa aita so na taketa kodoti so uda ta mumma bokonara ala sane kwa ngana radio communautaire ti mumma bokonara ti tena ala vunga sango na legeti dutungo tamna gati be Afrika ti sa se siriri akina kodoti biani ngai buli ti ngati tene ba na legwa si aitati ti mnisaka mwade maboko na iti tene ingbala ko ti vunga sango na teti siriri sina kodoti na legeti maboko so si aitati aitimu na tilango so agande
lango balako ti nzeso ake na yani so fade ai tatie so silani ala sumbitsu ala gara bangi ti tere gercha kwa so kwe abali ke poleli biani siri la kina kototia baki ngati beti bila na patara so fa biani ngangu so si ndokoti nisketi muna iti tene na la so akavunga sango titena wara lege titena vunga sango na lege ninga ala waranga ngangu titena sara kwani si amna kiti Afrika yinga yeso ikesara titena sira kina kototia na sango so abatene ti manango eti fanga na la pikoti lango barako susi ala muti tene ala mande mbombu lando tene ta kusala ti momboko ayike birisi akanga yanga ti kapati manango isusi ke bumbi so sa kusak biti leta person duro irina ke ICD si aleke momboko na bumbi ti fafika si aduti biri na begeti ndokwati inana batati bongi na gbeleti le suleke mama kunzi ti bumbi ti fafika so ke porsia de ya abaziani fana la kapaso akona legeti mungo na makanda na la susi ala koka pana tinguiso divine kekese ayeke muni sangoda kapati manango yesu ICD alekema boko na maboko na fafikaso atondani na lango baluse na utati nseti fondo aunzi na lango ushoti nzeso ikida na batati bongi aluti fade na ndotene chi indango ye na ndoti seni chi akobe na ndati manango yesu ayike chi futa na awa manango ye ndara na ndoti ango boti kango akumba ngana alegeso alekisa chi bionga ambeni akobe nisi azana leti gara wafango yeni fanite na ndoni ngalo ikifanga lege konsoni ti mandango yesu fango esa bagi ginga ti akpumba wali ti kodro ti ge susaksa kona ti agroalimentaire alak na besoin ti mini accompagnement et accompagnement so ti ba nyela seni ko beso adati buna ti tertizo ambina yam atia itaso sigate na imuna la kode ti sango kwa ti tene ala respecter akete ngo ti sango kwa mi ti tene ala saka akobe so kwa sala ke kana yala kana legeni ti itesi sanjo na terti ça boubeti mina ti manango associé à ita manda ala qui vraiment dévoué à la manquer séance quoi penati 20 personnes à la tous les matins aza quoi ti ça ça ti gangoni vraiment ti manda à kodeso qui vraiment associé à keminati à kitango iso ko jo module soci warani ndo ti marketing tena a ita so inga comment la petite kaita la zangereni ti tena ala warani zanandoni et après binia module so ibani akna ndo ti hygiène bongo wala modati yu na momoti esmo uni temo commencer na kwati ko beso mo sati go kanazo a kwati li hygiène corporelle a so ko donc aka sujet so si muni si sa kwa na ndoni tene a kumba waliso ala wara kode tene a sara si aka ko beso ko la kanya aka ko beso si aksa jona tertizo ambeni ako chala so awanga makanaso lufa ngati beti lunga na bangondo chilu yeso mbi bata akitiso si yeso ko akifana mbige akimulege nambi na yeso lani mbisara titene mbi bien ya cha sarangwa yetimbi mbisara timbi ya urle mbi banza so ton so kwembe ke sara lani tana yeni aikenjoni ko pepe tongana so si mbi ke sigige laso mbi ke kirande tana yachi entreprise timbi mbi ke zana pratique ayeso ko si tami mandage na ibaso ungotala kweso awa makandaso aikifade bale use Gana Désiré Minong ala ke use ala souci soro ala titene ala goala dega paneriti bumikan pour sauter MCU na yati kodo komanda voilà ti soit que ti bozum okongana use na yinga su a on il fa la capacité sorongo ala su adusna gbeleti le sule ke wa bembengo wala superviseur ti kodro ti wampende pakara Moussa Abdirahman suna tereti le moke wara komandani so ay ke Geneviève Chour Gbadeng dani ki zlegena la titene la masangoda Lega kona kotambela ti bombi kampo resouti mouvement Cœurs Unis soci ala ye datizan se zoni tamblango ti kapati sorongo akota zoti kodro soci aike dutian de na nguso yekeda ata na mbegeti ya watu kwati alizunga na mbegeti ala so aike na mbegeti dagbata ala zana se so aike nzonti tenefade so aike akikita kunduni venisi alimitene a soro ala soci ala ba ke ala limbi na leta la titene ala gwe
ala degapa na iritala na mbegeti wampende mbrumbru na yati kodro ti bozum susi superviseur so aiki na yati kodro sulu sa tambla ti kusalaka ti tene logolo zana sisi kapati sorongo ala susi alimi tene ala gwe ala degapa na irita molingi ti kodro ti bozum na iriti MCU aiki tenti tene susi kapaso aduti na gbele ti lo solo eke komandani so aiki Geneviève Chour Gbadeng ifala so kwa atambla legeni afa kpingba kusala susi amolingi ti bozum aiki sara tenti maingo ti kodro tala lo susi ala soro pakara amuda micho ti tene lo gwe lo degapa na irita molingi ti kodro ti bozum okosi ala soro nga pakara désiré minau tene lo gwe lo degapa na irita molingi ti kodro ti bozum ose amuwa tene tala ngia si beti akpingba molingi ti kodro ose susi asoro ala ti tene ala gwe ala degapa na iriti bumbi kampo suti MCU aduti pakara Moussa Abderrahman susi lo eke superviseur ti kodro ti wampende lo gonda mingi kusala susi amolingi ti kodro ti bozum aiki sara na ndembe so tene ti bumbi kampo suti MCU aduti komandati wampende Geneviève Chour Gbadeng longa lo gonda mingi kusala susi amolingi ti kodro ti bozum aiki sara liga kona bango ti biati kodro Faustin Archange Touadéra susi limbi ti tene ye kwa fadi so atambla gina yati yesu nanga ti muzu franza tene démocratie silo munga okongwe so ti tombera na ala susi ala go ti degapa na iriti amolingi ti kodro ti bozum ti tene ala bata jendo susi ala muna amolingi ti kodro ti bozum. Bien sûr, na mbegeti batati bozum ti supeti kir na batati bongiti gufadi suna akusangu so batene ti kwati kodro ti fanala so benegya so batene ti ngombo kona so kinati pali na Josiane be makasu suna teratilo makora kmengba walinga na kungba masika so kinati bava ka ukumbrimbu ti utani londo tona zo okoti tene ala ziazi na mbegeti bala ti martyr ndani ikizili gina la ti tene la masanguda Dutingo betazo na prosuti biati kodro wa fango metiti konde pakara Faustin Archange Touadéra ti zingo zinde na yati batati bonginga na ando so angolo bino bia so ake bando na ndoti yeti ngangu so ake sinazo ya pakara Josiane Lina be makasui na awalinga na amasika tigbavaka uku tigbatati bongi agodati sala kusala ti zingo zinde laso na lapo soso na balabala ti amartin akusala ti ndapreso ake zingo azenenga na rongo azende na legeso azwaki onda akota waliso akokapa na yati kusala solo kifana ngiati petilo nangalo undanga na awabe Afrika kweti tene ala mubeti ala na kwasu ake kwasu abituna ni lakola kwawe ya wali tene ingba na pourquoi pe si ya wali 5e ilondo fade igaisa kwa chikodo si ere presidenti national itelogalo maboko na islogana ya materesi inala ko isala kwasu kwa tambla pendre awala sigi gbani na mabasi ikisa kwantu yeso abubetu ni grâce na kwa chikodro motambla ke moba avaka achuma ga prop andonu kwa ganjoni ngbachi pende initiation chigba chikodo solo zana sese ene i continue gina sango kwa chikodo ni kwa mamini initiation so gba chikodo zana sese do i continue gina kwa ni tene isa la kola tene avakati ni aduchinjoni sango wala kwati tabla dal moti be Afrika ti fangana la so kundu so eke bambru miteneti kusala ti kwati kodro so alina eke waenda ni so eke bruno ya pande so leke benim so bateneti kusala ti kodro kana kamyo kangu na atsa kekete a kodro asanga kpingba kusala pe kwati bekpati muza paso fada pika na ndakule so ambigiti batati bimbo ndalni kizilegi na ala titene ala masago na zona yanga ti Prince Junior Maliavo ngana Roulin mande kuduso sifade ala rokoto asango yekimani atati soko tangu zapa apika na ndapele so akanga lege pepe na kundu so ake bando na ndoti kusala ti zingo zende so na lini moke wara benio bia so ake bando na ndoti ateneti yati kodro pakara buno ya pande ngana abumbi so aye teneti poro so ti biati kodro wa fangombe titi konde pakara Faustin Archange Touadéra agbati abumbi so aye teneti poro so ti biati kodro agoda na ndapele so ti tene azizende na tereti ndo so a irini so katet so a ikinayati gba vaka useti gba tati bongi na bageti bimbo am la so a kinayati bumbi
so ireni aki amamati twadera ngana abumbi ti ala so aki sara kwa na dagbata ti bimbo agoda ti zi azende na ndoti manangombe ti bimbo ngana yati akanivu losulo ke bando na ndoti kusala ti kwati kodro logo na mingi amolenge ti kodro so atangu nzapa pika me ala sigi ti sara kusala so na pekoti yanga ti bia ti kodro nikoya lasu mfembe ti nzapa yesu ikiinga ta moketa vraiment ngeti kodro lasu mo yi kodro tumola so mo petit sara mbini ye ndal ti kodro tumola awon ti tene mo tusigi na ndoti a réseaux sociaux na ti a journaux na ndoti singa nzende ti kasa sengi mwani moke incapable tout le monde ko ko tout le ti kasa mba tout lor ti sa mfura ni adila na gbetingu itenengwa pika wala ngoka atanya si igwa ti za mamboko na ndoti koroti sha ni kanga mila na baliti bingo na baliti combattant na baliti 5e arrondissement na baliti bingo 3 na baliti 12e arrondissement, notamment à Avenue Bouganda, dans le Barbier, nous sommes ministres d'État Kwaka, nous sommes Madame de Makasunda, le Kambaïti, le 3, le 5e, le Bagiti combattant aussi, ce Kota Kwa, Dutila Soka, le Bundame, le Tikorokwe, so à Moukerta, la Somme, Moutissa, Kwa Tikoro, Bana Bandi, Bana Kita Kodro. Il peut signer la Nala, Fade Tanzapa Bataille, mais ati semaine fois que gars kwa nakiri te monter na mzungangu ngangu sikoroti alingi kwa pendre tia inga suite la ketere ti ambambini kuta matanga wala kuta événement na koroti soit que gamotia abiati koroti c'est tisema soit que ati Afrique centrale quoi so biati là le mba prisonnier jusqu'à l'asso na la locature mbatu quoi na il faut le créati koroni Sambati soit naï avoir vraiment légitime na bunda kwa soko isanda tiforoti reconnaissant. Bien que Gilando Tissango Tikwatiko de Siakuta, Sangote Tila Kusanga Tikodo, condamné Kirsingila Mineta, quoi social, la Serbia, qu'on était Sangoni, mais Yako, à la Yongo, Petit Fangana, la Sofa de la Pleso, Biatiko de Fauste Archange Toadera, Timbina, Kubutu, Mbegeti, Ndokwati, ou la cité des chefs d'État, à la Soa et Kababangana, Mati, Amolingi, Sousi, Agulanti, Koka Pananti, Kizameso, Adusina Mbegeti, Damanambeti, lycée Bartimi, Boganda, Titene, le Pika Patarana, Fadeki, Wasangodagina, Yati, Asanguti, Tipeko, Adutimi Sambla, la cuisson ya punala ala mwanzoni.